أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسوكهم أنتم كونيني نعم ماما نانجري ما أعطى الدنجرانو أرو أقول يلخو وكوين قرخرنتي كيمو كتا أخرمو أبو بكر حيدرة أري كاغمو يسوكهم أنتم كونيني بمانكو تاغيني كنا جهالي محمد بن باجي وكوين موصري كنا جهالي ترنغاندانا نيوغوما أي غرما وكوين قرخرنتي وكتا أسوكهم أنتم ولا لخيكي حرسا وني دنجتي كيبغاني بدر خوارينا ورا كن ساو اغا ترون كما ورا كوين ننتي بدري كم اسلامي نمبغي كم سيكي ارو سروتا ميرو سيكو كاهر نمبغي وجنه سري كم سيكي ارو سروتا ميرو سيكو كون كاتا وجنه سري تي الله دنيا kemrenga kinga yalla hala no benuri ora kun sawu ataron kama kinna ngi halle serebenu wa shere badir khurayndi do Allah harim bate nemando kisenga kama ora kun suka manten to nun sawu ataron kama arulla hala go himbenu yimen kama kinna ngi halle badir gajange kenya hijran sino hilandi nange musonga songa kembrenga hijran sino hilandi nange musonga songa gajange bega toki kenga watini bani Sulaiman kon gajange ken gajange aro badiri gajange urunyeri yangari iro mena Allah harendi sahabanu nemanu kisenga kama iga sage baka badiri gajaranga nali Madina bitonyeri gajange tana giri wati kenda bani Sulaiman kon gajange ken sababun kite kankari na sababunya Allah haren ari sahabanu serebenu ganyo konini sorosi kinyuno kunya nyo konni mosiri ahana hana keni yahudiyanu kunya Allah arendi sahabanu konini mosiri ahilandi keni munafiqinu benu woro islaminun tamure iwidu kapa islaminun annani yo islaminun segerenya mununu nandi askini kahirnu aro yahudiyanu askani keni maka kahirnu aro muhilanka hanun kutu kuyanyi Allah harene sahabanun konni mosiri kembrenga badri gajange Allah gara senkini farendi sebanua kembrenga kusuro sigi kusunu mosiri kembrenga karangare ya ma banu Sulaiman ko ikungoli la kenya kangai ikungoli la kenya igana mu nandi debebe hawu debebe adawanun gabo anaburun gabo kembrenga wo kusagara kure wo mon surondi iwara kanu kendebe kembere na dabanu nkata na dabanu bosagai keda yana himbe kitawo kenkalli yana himbe kitawo kenya na kome banu Sulaiman kongo lila kanyi kai nan same salama ulle nkane keta salama umpai gari Allah hare kenya salama u salaminu nyungumenga salamin suwa utunuro Allah hare ntongira kenya kembere banu Sulaiman ko ira mewari iti hike hay kamana ndiga mobe agana diga kemori kembere kumpa gollebe Allah hare woni ukaba kenga ni nandi akenu serunga Allah hare mpinga na to hankan kitana ikumpa diga kilebe kenga ni nandi akenu serunga Allah hare woni ukunkaba kenga kembere nga Allah hare nga kata badiri kota kemalungo banu Sulaiman konda na sawunya ukungo ni rasuma Allah hare mpike anda kane kitana timma kanko ngoni ahinyema nayi ikunyeme ma itakirari
Allah haren kaiga kata makan konga kembera banu sure nun kogu kema lingira mo dambe sure gili kenga ya bane e kana ra mewari igara mewari ti medangan Allah haren pike ona tauna hai a woni diga no kitrambiri keta ona kurenka homa mi onde akenai Madina na hinyima kembere kunwa kemme ngalendo kemmo suronenga ken garani Allah hare ne mando kisenga kama akbari sanka akbari ya mundanu ken azan segerenu Allah hare akbari mundanu ro bangen sui na sawunya Madina korunteni islam nun konnun duruye ho hay Madina antrazini ho ta Allah hare munda inta salama munda ke sawuni Allah hare akbari mundana ya maro bangen sui akbari mundana ya maro bangen sui kembere kura kemme ngalenya nanti ina kurewo girndi nali kanu Madina kama kenno qusui qiwarenga kin Allah harenga aqwari munanu maga kenno qusui Allah harenti sahaba nundangani un samandi banu Sulaiman gondangani ikunti wi monya suroni nali yero imongo surono Islaminu nan samandi ura nan yakaniya yero imongo surono na sababunya serega na TV mon suroni iwornan kanema kembiranga na buga sera masiga monan suro kharre anke nan kalen tawndi akalen kenno qusui Allah harenda kamuhili sere harake mo onsoroni Allah harenyi menya kureke kanankinga Allah harenyi menya kureke kanankinga kamuhili sere nankawo Allah harenyi men ne mando kisenga kama kembrenga Allah harendi mo onsoroni amuna nambu nandia kata bani Sulaiman konga nan samandura Allah harenga ibaka aramadina qari hakoi tar ko gumunda ko nanti Allah rendo ke bake kinani na badir gajangen dange haleti bitonyeriya kinani ko ibane badir gajangen dange hale ko ibane Allah renga bakara Madina qareha sahaba be wati kenda Sibau ibn Arafata sayyidina Sibau ibn Arafata radiyallahu anhu Allah renda Madina qareha kenyi Allah renda Madina qareha kenyi na sabunya Allah renga ne baka debe na ta debe duron toko aw debe qareha na sire kennan siti deben kibarun ayero igo sagine kembre Allah rendiga kata bani Sulaiman kogu imabbal hohori maganta iyago sinun qobenga iyago silaminun sinun qobenga katiya kenno kusira siru wala tundiga yaare mundu kunga diga nan diga yaare mundu iratu nan dikke hay Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ari kapalle munye kenno kusiri tampaga kata bani Sulaiman konga iti silaminun ya haike kenno kusu bani Sulaiman ko igara himbe haso imera kenni urenye na sababunya iratu nanti sahaba nuku Allah rendi sahaba nu kamusiki aro sorota mirasuko kun sigi wujina serekane ukatiya kembirenga ikunga na sigi ni dugu iwatu nandi katu dangendi kunda nanti wo Allah rendi sahaba nungeme kenno kusui iwuru idise do honungutu na nguru hire kalenya urenga urebe anganya aganganya ngo mosiri na sawunya isanke nandaro bangin sui har nando on grupe on daro bamane ay besu de dura anya dumuneye kemberenga Allah rende sahabanu idiga migo kene banu Sulaiman kogu idingranga tar ko gumunda ko inandi banu Sulaiman kogu itawnde jilla kaywai ken jilla kaywadi kenda qarqaratil qudar jilla ke tonya yikinga ke to sai jike mani sabura ti nyelnge be ga nyanga ngaba jilla ke wodi kenda al kudar na kanga nyelnge be akilorun durun tengani mana akilorun qomi sejuramo ogu sunanga woti ni buguri as akilorun qomi buguri ma kembere nga kunyelngu kilorun na kemwari kiya sabuni gati al kudar jilla ke be kenite qarqaratil kudar bani Sulaiman koku itawntenyi ke jilla kai kemra Allah rendi sahabanun ga cuyi kama iwuru ni kitra honun suto tar hugumunda ko innanti Allah rendi sahabanu igari itaw dingira ke ira kamu karagi nyogome ira Kenya kita iwuru na Kenya to iwuru na kamu karagi nyogome iwuru na Kenya to nan kahu homi sun kutunga kembere ga sahabanun gari ira nyomu ko kahuma me Kenya ni kamu karagi nyogome ke Allah ra Kenya ghanimai Allah rendi sahabanunda na sabunya ganiman yige kengo geme Allah rendi sahabanunda nabi me bega sami Allah haren kare nabi yumu benu ga sami Allah haren kane kunga yin gajana Allah ma ganiman diga nikunda yana gajana kata unya ganiman ya kapame asunda qebu wati be yimengo baka kamuni na labi asuna qebu wati be yimengo baka kamuni na labi yimengo koni ga mara bidoro kinga ko yin nanti kitra hoygo fondengo ganima keri foki ken kitra hon sagia
kengana sage wati be yimbe mo baga kamuni na labe kengure nande Allah rariga ka Allah harendi sahabanu Allah ra kendiga ni Allah harendi mantonunda aga na kahir nun gaje nan katiya kembere nga aga na ikitra honu benu kitakina ganima nga Allah ra kenya halale aga danganin Allah ra kenya halale aga dangane halale be asenne ngani kembere ke kam karagi nyome Allah harendi sahabanu iranya ganima Allah ra ya ganima udangani kembere nga tar hugumunda ko yinanti Allah harendi sahabanu ti tawu ban Sulaiman ko ku dingiranga bito siki Allah harenda kenya nyano ara wuru sika nyano kembra kewo Allah hareni sago en koyni kewa koyna di yu sagene kembala angana diga sere gaja kamanenga uranka ne keta angotina qarono o tanta unon sage pase anganye bati Allah harentla nan tawo itawo dingira bito siki kinga koyna nanti an sago antakaniya kembrenga bito siki gatime watibe Allah haren kitena sage en kiten saundi kata madina Allah haren sahabanu isage nan kahu ghanima bega igra ken kita kenuma tar hugumda koyi nanti udiga migo kene dingira be to gan sorari dingira iga keno watibe Allah haren kitena ghanima ke tani sahaban no menga anya halena khumsum bugari ora koyi nanti kamukara ge nyugome tar hugumda koyi nanti ken khumsu kenya kame nyugome kembera kamuna ati nyugome Allah haren kitena ken tani kurelle mundo mena ora ko enandi kureke jamani kamu hili serai taro gumunda ko enanti sirbane sura nyogomu hilikita khumsumbu halle ari kembera khumsu kenne Allah haren yimet takhino kunyi aro ahlu baitinun kenna Allah haren marentintunga kunya takhino kuna aro miskinu aro yatimellema ko Qur'an ngara ko mobe wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsa wa lirrasul ila akhir al-aya kembera ghanima aga nakite a khumsu ken Allah harenya khalle kembera Allah harenga khumsu muwari akute kamun nagati nyogomi ara kenta ni kurelle mun mena tisrbane sura nyogomu hilikita kembera nga Allah harendi sebanu nemano kisen kama ira ko inanti kome lemine wonyari wodi kenda yasare ti ban Sulaiman ko goy wuruna kelle mina kato kembera kenya kome te katike mu Allah harenta khino kunye kembera ti Allah harenda kome ke ara kannemporo Allah harenda kome ke kannemporo kembera nga tar hugumunda ko nanti ke gajange keni ghazwatu banu Sulaiman ko gajange himbe ganya badire gajange palle ti ko ibane kembera nga tar hugumunda ko nanti Allah haren diga nan sage ke gajare tagemu bito tamiro karwai Allah haren diga nan sage ke gajange tagemu bito tamiro karwara kenyanya diga nan sage kembera kennange hale ora ko nanti badire kota kahirnu sete agayin serebe ma kenya Abu Sufyan yayi gajan yime gagiro setebe salamun gagiri nan tora tawo seten kane Abu Sufyan gara kilembo ondi aro salamun ma me war hilaqari adaro kilebe aro salamun nganta katinime kembere Allah konira nya seten ga kisi makan ko yime giri menni nan to sete ga kisini brame seten ga kisi Abu Sufyan ra haren ra makan go nan tun sage ti seten kisi Abu Jahl yankuna tunta sage ne fiu ti maganta ina silam no liga no city ala arende seba nuriya no city nan yati Makka ina a sagi taron kama nan diga rahim ya hosrehe ira hoburu beno na ken sagi taron kama Abu Jahl kuna ti Makka ganya kinya liti gajan yime kembira Allah garanya iga kadime Allah ra sengin islam nuwa kamusiki ala sorota mirasuko kunda kahirun qoso wujine sere kun kata wujine sere kembera gajange nyeme halle kayununga nga sage nandiga Makka ti yagan jingaro tandegere taru gumunda ko nanti Makka ka sumaino qaru khanninga may kaberi birambe badre gajanga nunga sage nandiga Makka serebenuga kara taru gumunda ko nanti ka sumaino qaru khanninga may kaberi Makka na qaru khanen durundi kanun suka homantene karankare yare ma Abu Sufyan me kano Abu Sufyan ibn Harb aken kano na sawunya aken kagumenye Hindiya aka gunyare Hindiya bo hindi aken ta khin kun khoro masibaker mosil na sawunya asara habe ken kara gajen kiri akhiwo ken ka hana kara gajen kiri a hawatune ken ka hana kara gajen kiri
kembra kusu ko manten kara kenda kembra kende kalenya wuyeti wuye kenga na Abu Sufyan kagume kenga ya wati be Abu Sufyan nur sami ala digame koni digame be tarugumu mamungai tarugumu na digame ke sa ala kan digame ko akosa ga kuna ati kuna allai ati janaba yankeji kenda katinike yonkulanga abada maganta ini tamontu wa Muhammaduri ari kapalemu ikuna allai janaba yankejinta katinike yonkulanga maganta ini tamontu wa Muhammaduri ari kapalemu ihagra kebe nyuya maganta wi tamontu wa kemuren kangai diame ke urena nanti tagenta iri kagume na hilla khari maganta ini tamontu wa Muhammaduri akwagra kinkuna neya gili kenga ya serum pakaren tawu serum de yaga nyon khoro na sawnya Abu Sufyan ga ne serebe atwindeni gila ara kediga me koni kadan gare yaga ma aka gume me hindi ita Abu Sufyan anta diga ndoro koni akuna nanti tarenta iri yaqina fiu maganta igani tamuntu wa Muhammadu watibe hagira kemune beriri tiwi tamuntu wana agara ke kuna ne ya watibe taru gumunda ko nanti agara ke kuna ne ya watibe Kenya songa sonyeri keda ara sale tugunen qasongara nanna qasongara kebe ganin sale qoren qasonga keda ara kamuhili sere ara ken sura maka gile maka sere sagundi ara kamuhili sere sura maka sigumundi keda ari mon surondi aw munana mbu agara kunane benya aw munana ken dunkara pasa kuna nanti inda janaba yankene few maganta igani tamontu wa Muhammadu watibe ne mano kisenga kama kembere ga tarugum na ko nanti Abu Sufyan abuti kamuhili sere tabugu fukenyere amabu qoren kama tabugu aro kamuhili sere o dome kembere ken kamuhili sere tarugum na ko nanti iburo kilebe wodi kenda najidia kille ira kenyarga yo munandiga Madina kembere to diga nandiga ma igo kene gire wotade wodi kenda jabal Nibu gire migo kene kentade kenni gire aro Madina talato wati jabalu Nibu gire migo kene no kemo Madina tintoendi birambe wa keno watibe Abu Sufyana ari kurelle muku yankandino ara kurelle mu yankandi Nibu gire ke banginga kemra ara kurelle mu yankandino iutauno mauronga orno uronga ro watibe tarku gumunda ko nanti Abu Sufyana aratu nanti islaminu konne bego islaminu ken konnu sikai ahana ni kunyimenu kina ne kumpilan kahami ahila ni yahudiya nu askani ni munafiqun Abu Sufyan rakentu wado ibrambe urongaro keta ari jonkoi Madina abane adiga Madina ara kurege goni hubusi nibu girembangenga keta ime teri tanga naniga Madina kherengare ya ma yahudiya nu bangi adiga yahudiya nyungume wona kinani bani nadiri ko nyungumenga yahudiyan qabla be wona wodi bani nadiri kunyungume kita atlemu ken kare ken Huyay ibn Akhtab kita atlemu ken kare ken khani Allah ran konni burei na sabunya Huyay ibn Akhtab sebenu gar Allah ran konna ummini aken ta xew kundi yahudiyan nunde akenya ni limboro enga himbe Allah ran konni na yahudiyan su ko mandinga ka kesu ko mante Allah nyare kata kane Allah nyare Safiyatu bint Huyay ibn Akhtab kemoni yare Allah harenga nema no kisinga kama kaybara gayangenga ati Allah gana kenko inshallah ora kemoni ro arina wala kebe gani Safiyatu ya kenni Huyay ibn Akhtab le nyare kemoni kahu mu'mina numa inshallah kemira Huyay ibn Akhtab Abu Sufyan atlemu kenyi atlemu kenga keta adga Huyay ibn Akhtab adiara khen kongo urondi birambe uronga lato adiga Huyay ibn Akhtab rakhen katu harara khen go Huyay ibn Akhtab te tel koni atike Abu Sufyan yani maka gajanyungume ni in ya haisikila khen kinga ya wati we Huyay ibn Akhtab aw ala ran konni tongene ka kanu ke banewre parce que Huyay ibn Akhtab watu nanti Abu Sufyan konna obego kendo Allah harina na sawnya Allah harin mero makan ko mbaga girime sisa Allah harin katiya bonandi maga ganyume ikera khenga ike mena mara kungo kitara bata kanu ke bane ure amadu ngene lakhenwi Abu Sufyan lakhenga to amadu ngene lakhenwi kemberenga Abu Sufyan asage harsa agige makose ken qabla bane rikini bani nadir qabla harsa yahudiya tanono are jongo ikinga kenne koy wodi kenda Sallam bun Mishkam
kembere Abu Sufyan ada kata kenga ka hanai kenni serai bani nadirin ko ibangin kilenya kenya ma ina bure sauntungo kombe beri akilenyi ke ama ken sallam bun mishkamu ya kembere Abu Sufyan da kata kenga hana da kenkatu ara kella kenkatu kenna tirna tel koni ati Abu Sufyan yani maka yungume kenga ya watibe ken koni kenda lakenwi yara kenga lakenwi yara watibe kenga dena basu ti yiga nunga ara dlo kine ara dlo mini birambe ara dlo mini watibe keta Abu Sufyan ratirndi na sabu yangene serenga jana foka anna tu ga yanyoku benu ga ma aro planu benu ga ma aran kun benu go tagere an kunyo kentu kembrenga ara sallam bun miskama Abu Sufyan ra kentirndi baka Allah harilla halama aro ga yanyoku benu ga bi ma na sabu ya Abu Sufyan akema hadari badr khurayndi ala arende saban gol la hala bera kentatu kenno qusui ara sallam bul mishkama ra kentirni baka Allah haren kibarenga ken kago himbetu ari ala arende sabanundi kenna ken koni Abu Sufyan ra ago himbetu ala arende sabanun kibarendi ala ken koni Abu Sufyan ra kenga ya wakati be Abu Sufyan ari menyi kai kemira ta sage kata nibu dingirake kurelem kutu agar yankani girinta be wati kenda nibu jabal nibu kemira adiga katiya ada kata ikutunga kembra ken wuru banere Abu Sufyan ati seruna ngani kembra nga yero yilengo karne fokona chunga igonya silaminun kama kenno kusara serdanta nu girndi baka ikamu hili serekeri ara serdanta nu monsrondi ti kunna ndiga kata Madina ara kunjongo kata Madina kembra nga migari Madina tinto yendi wure tenu yugoni kun tenu tambaro lasir danta nu yugono tambaro lasir danta nu tenu kuri kembra nga kun tambaro nu a hayra delega sobe girna Abu Sufyan hayra delega sobe girni kenno kusu ye khusagara yimbello tambaro lasir nu kuyi ye khusagara yimbello tambaro lasir guna kumbi kembra gira kun tambaro lasir nu bi kemu wasare kemu baga kembale arani lansaru nu hilli kun yiteni wati banenda Ma'bad bun Amri kendi kapalema arani kun yiteni kenno kusu e kusaga girna saw kun kahana kama kullan sarnu hili ila kun kahana kari kembrenga ila kullan sarnu hili kana shedin prawni ira kun garwati be keda o kitena nsage nandiga idingrage kinani nebu dingranga Abu Sufyan haygar wara emiso be ira kenya ira tambor la siddanta no bi Madina ro rakhinga nantlana soro hili kana kari itendi kinani Ma'badiya aro ikapalema keda ira kumbili kari kenya utlanan sage nandiga ka hukutuma kenna yi jani to ke dingrai Allah haran kawar mundanu kenya azan sigaranwa hori wari ke dingrai girinta ke kenya ni nibu gire ke bangya hori wari kembrenga ken koni diga kata Allah haran na kawaran gone ka tar ko gumunda ko yin ta kenyi tayi anyi tayi mai sai to hokama ken sawura ken wucenya ni ihayra ke haju monde ya iga daga tamurla sunu gubbi na sawunya sirebe gane setu hon kama angora kabaran kendi aro himbe ga witanga anga yini aganta la halai setu hogume ke kennan tawtanga komo hay wati beri telefo ken kanan tawdina setu honga ken atina telefon pintari kembrenga aken diga nan da kabaran saw Allah ren taronga mananti Abu Sufyana aro kamu hili sere iwonibu girintanga kembrenga kenga ya wati be Allah haran khana kusagara kure monsuroni kamu ile serebe go kapa Abu Sufyan Allah haran khara kemme ya sura sahaba nundi Allah haran kamu ile sere sagara sahaba nundi gili muhajir na nu yugonu arul lansar nu yugonu kembira Allah haran buguti kunga aw munda nandiga kata Abu Sufyan are kamu ku ile serenga Allah renga bu katiya tar hugum da koy nan daga baka ara Madina qariha koy wati genda Bashir bun Abdul Munzir kini Abu Lubaba ara Madina qariha kini Abu Lubaba kemra Allah harendi sahabanul linte gili Abu Sufyan kenai Abu Sufyan ara sere sini na kenjon koy Madina bangiya kenna haynai Allah harendi sahaban go kamanadi gili ken goni gara Allah harendi sahabanul linte ngari ara qawre mun Abu Sufyan nan di islam num pay kamana li gili kinga ya bane Abu Sufyan ti besuni dumundu kinga ya isedu honun kama iwuru
a ti wure ken wure en kotende tar ko gumunda ko nan di har kitra honu benu ga yuma imadina kuntu idana kunto bo igara sila hananu men benu to kingani segende juranwa aro tugulenu igande be gana killen aro gajangen nogondi ira himmenu wutu diya a kembere ni to wurnu hoga koto ira kenseri hogo yana sawi na hobu i wurutanga ira kenseri a ti wure a kengure kengal nyango mosiri pasanya dumune ngure nyimai kenga ya wati ala ni sabanun koni riqata a tala ni sabanun manyori na sawanya igo wure be kenni wure nsobi la manyimai i wure ya a kengure koto mosiri kemre wuru ala rani sabanu manyorri kayra kubenu seri silano no benu gayi maga kunga qotira ira kun seri aro ga wuru na himmenu to girindage ala randi sabanu li kunka humame kemra kenya ganimai ala rendo isahabanunda kenya ganimai ala rendo isahabanunda kemra kenya sabuni taro gumunda ko inanti ke gajange iga digana segende be to aro tugule ta gabe ni mosiri kenya sabuni da gajange ke me tonya ta ghazwatu sawiq ti segende juranga jange na sawunya gajange mayari iri jongo ya Abu Sufyan ri kamun peleseren adro e wuru ni dumundu kembre Abu Sufyan ko naga kata himbe nyana agara delega so be warra igara tamarula sir dantanu be nubbi aro igara sorohili be kari kenya nya a ogazo agara ogazo be kita ka akuti ari dunya dumunde ka tar ko gumunda ko ina da Abu Sufyan ara ke girni mane kanema igara kunane be ya purge ken kunande igo ni kunen qoso nyaari mobe purge kunane ke go baki men kama mobe na sabanya ken kuna nanti inda janaba yankini magande ga ni tamuntu Allah haren bo akin me qawatu nanti igero Allah haren na katime irantai na sabunya tar ko mun da ko qamo nanti ama girgaje kanema ara girnda ta ina kuna en qosoya ira ken goro mani na sabunya badir kota wujine sere kahirunde kunyambu na Allah haren sabanun gemu keta kamu sikiro surota miro suko kungata wujine sere kembra kembala kempa buti kamu ile serai sereben kata wujine sere engana buti kamu ile sere kene tarko gumunti tamabu gajenge kanema abu ata na kuna nkosonya pasa kenyi me watu nanti kamu ile sere ge iranta siga Allah haren kane idalem planina kangai Allah haren sahabanu igari jongo Abu Sufyan bana yare kamu pile sere o masigiri dumuna wuru uren so kemba kembra kesuwa ko ni nante Abu Sufyan ama bugo gajenga kane magara kuna ne benya doro awmuna na kuna en kosonya na sawo nyara kuna ne kenya purke na maka ya garum pakarenta oni purke na honne bu qaro kanenga kadangare ya ma kenyi me kagume akagunya gare kingani hindu ya sunu be gara kita purke na ken fegaloni parce que aja momo serungo nako nante Abu Sufyan ari Madina ara tamurla siri wonumbi ara sorohili kari serungo kenkoni kenga nako kengo honne baka akagume ke sunua kene hindi aranya kya sabura kembale tarugo muna ko nanta magirndi gajange kanema tara girni me kanema dro kene ira kunane benya purge kunen kosongo nyana mobe tara girndi kya kanema o maremu o watu nanti kedange halle Allah rendi sahabanu umma Allah ya hilaqari umma Allah ya qunuma na sabunya gili badir gajangen koni ganya Allah gara islaminun katani kahirunwa ke kubenu go Madina antrazini kingani himenu gora kenu serunga amageme har honne ora ko inanti badir gajangen palle ti koy bani gajange be sawo kinga makingani banu Sulaiman kon gajange ora ken sawo atarungama kendo badir na koy bani bitonyeri kenna nya halle gajange be ga toki ken khanai woti kenna ghazwatu sawiq kenya zulqadan qaso kingani salqo zulhijja qaso kingani salqo ren qaso kingani banan qaso kenya ko ho malatume na sawnya badri gajange ya sun qaso hijiran sina hilandi gajange be ga toki kenga ora ko ina de bitonyeri roina kenya ghazwatu banu sulaim kenya sun qaso ndi kenna nga alaihim ga toki kenga na ghazwatu sawiqi kenga ne segente juran gajange ogara himbe saga tarunga masasa ken toki kenga kenya sal khoren qaso ko ho malatume bo kempalle gajange be ga toki kenga woti kenda
ghazwatu zi amri honotina ghazwatu ghatifan na sabunya qablanu benu kahumantenga ome qabla togonyani banu qatifananko ka qabla mbolo faranu hilwono kunyan kahumame kun kahana golila kenyanyi unyira kenu serunga wana dewebe warnanti aga hawu aga dawanu suro yura kenagai kemirenga nandiga aga dawanu liga iwo igana seru ime kitabiri ga niya komu kemira iya awa Allah harin pikeo kama nandiga kane amagemiya yugun kara mewari ila mewari iyungume wati kenda Du'sur bunil Haris kene qabla nun kuhili yungume kene banu Muharib aro banu Salaba ku qabla nu hilanka huma meni kanin kinime tundiga Allah harin gajam Madina iyungume kene Du'sur ya kenya nu kahuma me ho dambe na yanga ini sira wakane kemrenga iti medanga ni tala harin pikenda hangangita ikumpa idiga kilebe awi kawane kenya ni ndia kanu serunga kuso kamana innaha kitaraxe iso kamana kenya jote pase wato Allah harin pinya rasinteni ke jama be hayra isuwa tunuru atongira khenga kembra ikun kanun tengo iqallekera amari ikabai kallenga ken saura ida meka home nanti unsamande Allah harenda ken kabaran ka hana kin Allah harendi sabanuwa ne manu kisenga kama nandi kebe ni banu muharibun ko arbanu salaban ko ti ka homantengo me iwo munana li Allah harengaja ka ita unten ngai dingira be wadi kenda zi amri ita unten zi amri dingira i ngume ken Du'sur bunil Haris kembrenga kinga ya wati be kibarenga kin Allah harenda Bilal nyamari nanti ana jihadin qirnde ana Kenya senna Bilal Allah harenga na ke ku qinu kara ayrono dewno na yitna qamo yitna ya khaylallah irkabi awadi Allah sinu kunnan sedu hayya ala al-jihad nanti anta kata jihadinga ya khaylallah irkabi hayya ala al-jihad anyi ka ko ni kemira kebe ganin sidna Bilal ya aken kahana arod de binondi aw kamana ke ko ni hayya ala al-jihad ya khaylallah irkabi kemira kinga ya bani sahaba nundi mo onsoroli gajangen kanema na sabunya Allah harin sahabanu inyigan taw tijabun kinne Allah harin koni garu nyamar doro yota unnu jabe kenno kusui tar hugum na koy nanti sahabanu wonono kenno kusui kungu saga sedu isinun kama nanti labbaika ya rasulullah kemirenga ti serebega kahuma me kembater himenu monga suro nangimai ti kamuna ati sere aro tankrage kamuna ati ro tankrage sere gili sahabanu ni kunyan kahuma me himen wa gakata imo suro ni taweri na Allah haren jabe ti kenge mu kamuna ati aro tankrage sere kemre Allah haren di mo suro ndi abuti kuma Allah haren ga ibaka ara Madina qarha koy ara Madina qara sayyidina Usman bin Affan zunurain ara Madina qarha kini pas Allah haren lara agana ibaka anta baka na deben duron to aw sira wala deben yimen kemra kebe en sayyidina Usman zunurain ara Kenya wara Madina yimen tar gugum na koy nanti serbenu gabuna Allah haren jabi ti honwo setu hon kama honwo itang na sabunya Allah ma setu hon senya besura kenga ati honu itanga inyonkin sahanteni ika hanun ikiteni kembrenga ibu do Allah haren bate ira kileliga tini to kama nandiga kenno kusuyiro qabila ke serego kusagari bali meri iwo ken qiliti al jabbar kebe gani banu muharib qablan siraro banu salaba iwara himbenu megaja iro kunyu wo kusaga katime kenya bani sabanu kusaga ariga nasiti umahari hilora de kusaga ariga nasiti pase iwara qabila begaja kun serewan ila siti na la sigindi Allah hare mure nemando kesenga kama asidinde tar hugumunda koyin nanti akanu mosiri akanu na sawunya ikungo bembebe Allah hare ala tunanta Allah hare mbu kensera serbe gari monsuro na amuna nan janfa nan diga an gaja an ana kelliga a lara nango hime yana kin akentu inde
kembre akenda suma kema takanu tima hatengo me kongono Allah rokkanne ma kemra Allah rengra wada kuma nan sarle Allah renta dangan Allah renta na hinne undi ime kama Allah renti haun ala nafsik hinne undi anyi men kama lastu Allah renti adanga tike di hangamai ha ike di dunam pangamai Allah renda kanga ko himbe gara kabagon mosri Allah renti innama ana ibn imra'atin kanat ta'kulul khadida fi makkah ti anna to ikene yare me yare be che kan te nyingana makkah ikene yare me yare be che kan te nyingana makkah keo Allah hare ma yankayin koyni na sawnya dunam pangamano kungana igga jalle mankita igo himbe yana kentu indeni qala ray mera wari akanu akuma sarle Allah renda hakaren tauni tana hinne undi ime kama tike di dunam pangamai kembe na tike ni yara me yare be che kan de ngana maka kinga ya bane kebe yani jabbaru ya kabako mosiri Allah rendo ke digame akabako kenno ko se hakaren tawo kinga ya wati be Allah renda kiri kata salamawa Allah renda salamawa nyan ko tar hugum da ko inna dikenno ko sui aslamaw ati ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu annaka rasulullah dikenno ko sui arake kelema ko ni kenya watbe Allah ran kan yali ta aslamawa Allah renda awrakata bilaliya sayyidina bilal ibn rabah nanti ana tuini dina Allah renda akwarakata bilal nanti ana tuini dina kenno ko sui kebe yani jabbaru ya akusaka kaw sahaba nu yimi akaw jihadi nyanganwa Allah ran sahaba nu kunda igana salamawo intatini iwo hitana ya mun kenno kusu yo kusan kahu Allah hare inde mananu ga kiyani dina inde mananu iwo kamande yaro killebe akahiya me tabani nandiga tar ko gumunda ko inanti akenyi manya killen ko yanan akenyi ma yake mana killen ko Allah ran sahaba nu na sawnya kemo baga qabla kirawitu kemira ta Allah ran to dige nga magari juntali seruku kama kengani banul muharibu ya aro banu salaba Allah hare le chu ikama nai uma unda lare unda sera nanda lare ni sahaba nungiri kinga ya bane Allah hare ngare ju ikama ya kahana kutungara himmeya kengani banu sulaim konga aro abu sufyan ri kawmbile serengara himmeya kengani urenga ya kahana ra kemmeya kenno koyi ima ho haso urenga isuri tantirndi tarko gumuna ko innanti isank honu sedu giren kama honu sedu yitun kama iwuru ibu debendi iga wuru ibu debendi honu sedu girun kama honu sedu yitun kama kembrenga ti Allah hareli debekeri igo dingra be Allah hareli nali tawuno Allah hareli nali tawuno ora ko innanti Allah harendo ke gayen agiri muharamun qasol lagarumbange kengani hijran sino sikandi nqaso hanan hijran sino sikandi nqaso hanan kengani muharram nqaso kella gar mangi ala rengiri kenyeri kembrenga ti a muharram nqaso ge kute ala kenya nantlana safarun nqaso ala kensu ko mantenya kedebe kewa ko enen nanti Allah hare ansago kewa ko enen islaminu insago hanganguri andi ya serebe gaja iu awruni debento ana atlana ntawu kasobane aro ho war kenya debege tina Allah haren to tare no ni debegeri tikotai Allah haren diga yite go wura mun ni du lahiyan na sawnya Allah haren sahabanu ne mano kisenga kam wati nu wala haren to ko idura purga garo lahiyan mobe na sawnya jamagume hatu su jamanga na antate kembrenga foka nan to andu lahiyan wati bana manu don titin sirawi wono ken sirawon koren mosri ila ken mure to Allah harenda sahabanu la to honne purga Allah renga wi dullahiyan tiken nondi kame ko saga giri kame ga giri don kame kama khoro kaw sere sahinini kinga ya wati be ti Allah harenda egga janyo ke kinga ni kahanga ala ken jongi yitenga kina ya duroke go sahiyara ken khana bundi na ken pasi kembra Allah renta unan sembe yitenga tikinga ya bana Allah ren ko saga kenge kongon ko saga Allah ren liga neman no kisenga kama kina ya ganyo ke aka hanjo nginteni kina ya wati be kebe gani i ganyo ngumeke kina du'suriya bunil haris aken kahanani awru aw giren kama me aw to i yaren serndo islam num baginga
pour que go sere wali himbe bane ga widura igo kembelene na kenkari mobe kembe ari du to la to ni ara yugo wari aw saka yite ngure aw semene yite nga aw kengene ara wari la to ni kantatu nan dalla haren ken no qusui am meqi na meqi maga orni sigi yite ke ure ara tu nanti a hinga ore himbe kenyima haike higume ma haike ara tu adangana nanti ke hay Allah hare ma ne manu kisenga kama ken qaranye Allah hare aw kengene kenga ya bane akusagara Allah haren ka hake ka habe ay jongina akusagara ken mutu na fosi bagi ngarandi ara fosi bagi ngarandi bane kinga nya bana Allah hadan kusaga giri kenna ka hanga kitendi a fosinte ka hanga kitendi a fosinte kinga nya watibe ati Allah hadan nan ati ya Muhammad ati el konan kisinini nge lengi kotage konan kisinni baki nge lengi kinga nya bana Allah hadan da jabiti sawe nga aro hakarta Allah hadan kusanti Allah Allah imeto ke kiyani harfu jalala ga kusagara kengoni ismu jalala ga nanti Allah kiyani kisara ko diddan kanawo aro limanan kawo aro hakartare kinya ya bane kebe du'suriya tigila gara ke kelema muwi taronga kenno qusui au kuma nan sarle ta kuma nan sarle ka hanga kiten au kuma nan sarle kanen kusaga sira so ne kinya ya makka hake o yerne baka kiten kinya ya watu ta Allah haran ka hanura ka hake utu nan girna si amen Allah arande aiwa tangen khana ko nangen ka kisini bakinge lengi kinga ya kende tisirasu ranta nge kisini baganga lengi Allah aran kala Allah arante Allah ka ken kalle akanu mawruma maka ta hogoni Allah aranga de teli ko nan kisini bakinge lengi atisirasu kinga ya wato Allah aranti tidiga nya hama kenya nkorama Allah aranta ndiga iya hama kinga ya wati be are halle ko ya diga aga diga atla amiri ati ke ikunate Allah ken tungi ogo kama to kebe gayena tungi kemra sage arkata Allah arenga ati ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah ken qusui assalamu alislamu arkem bangana Allah arena ke masro atla nan diga kati serunga ati serunga ngane tangunta to himbe ganyawa asirun tara tuku ka ya ganya ka hangan kite na on sigi wo ke meni ti mananga makata kali ati himbe ganya akite na kira ati kira ka han fosi nan siga meni iti yele kona kisin bagi ke lengi ta kusanti Allah ati Allah rakin gonu watu be tige kanu ka hantliya akana rakka hamutu nan sigi kai men tele kona yake me kisin bakiya tige tisirasu kinga ya ta tike ndiga iya hima ati ahi na lampi ogo kamana gaja nai auto ngama kembere nga tike salamaw kembere asengo serebenuri gili qabilan serwa ala kunsu komanten qiri kata salamaw ati su komanten na salamaw kembere nga targo gumna ko nanti jamam panka kundunga ma kulli salamaw ni salamaw suroni ka honono kumadungi kunti ti muhammadu ra korti ti muhammadu korten katai kumadungi anga ini serenga na jamanga na moy wori sere kanran qotu kunta nyemenari kembra kunti ti muhammadu korten katai kumadungi na islamaw kembra kebe du'suriya alla awarja alla honan sirawa kama tiliman kawa ara sirgabe kana gengen na islamaw kenai alla arende sabanun giri tora kuya gaja alla honan sirawa kama islamaw hono no kumadungi kembra khabara bega buari kennike ora ko nanti gajan Kenya hijiran sino hilandi akaso lagare Kenya mera hijiran sino hilandi badri gajan ya qasoberi badri gajan ya sineberi ken sine qaso lagare kengani zul qadan qasonga zul hijjan qasonga kengani sal qoren qasonga kembra gajan Kenya kellagar mo qala arenda qasobe go togine ken safarunga muharram safaru Allah harenda kensu ko mantenya no kembrenga Allah haren kitenan sage nali Madina kembra Allah harenga sage nali Madina khaware bega tokike khawaru hilono kullu meri kunsunya ke watiya na sawiya Allah haren tarhu ona watunu hijira ngo kamana ndiga mobe khawaru benu yanan gamu wati be o kunya koni kembra isage halle baka gajen ke كيناني غزوة بنو صفوان كان غزوة غطفان كونغا جاني هونغا خلي نانتي دوسور نانتي غزوة بنو محارب
aro banu salaba hono wa khilikin hono tini banu qatfan na sawnya qatfana keni i qabla khore kemira qawara be bugen kenni ke qawara be ga toki ke ire halle baga gajala ke qawara be ga tokai ken qaware ken poy khangari kenni muha e arabiyula walan qaso pasora ko ina dalare na muharram ya na safaru ya Allah ren sage arabiyula walan qasondi arabiyula wali ken ni mawludun qasun Allah renga sage na ligen qawaro benu ga bugu ken qasori ken qangai kenni senna usmana ya rempi aro Allah ren men ne mano kisinga ma o senna umaru le nyare nyarene kun qabarun suro meri kun sawabun kite qangari ora ko inanti Allah haren sahabanundi Allah gara serebe warja Allah haren le nyaru hiliya sahabanundi ken senna usmana kenya sabuni wa khili zun nurain noro num pili dunke Allah haren sahabandi gaboye Allah ra kemba na warja Allah haren le nyaru hilli ana kunyare kembra ora ko inanti le nyare hana be ama ken ruqiyatu ken fati nange muti badir gajange nyementenga serben wari qibaren kini zaid bin harsa aro abdullah bin rawaha kulli nani serumbu qabrun kanga kini ruqiya janazanga ibu janazanga na likani bane irigemu tiken kembren wala ken qibaren saw atarun kama ken nanga hale ruqiyatu aga fati badri gajange ate songaso kembren salitunen qaso songaso salitunen qaso nandiga wara nan qaso aro salqore do qasane qone sena usman ra ken sunya ne yaren tamaga ne laqimaro ayaren pindiamen kembra kem palani sa laqigaro ayaren pindiamen keda asabun kite qangari ora ko ina dis sena umar bin khattab al faruq akelle yare wono wat hafsa ummul mu'minin radiyallahu anha kembrenga kenya renteni yugobe wodi kenda khunes hafsatu yarenteni yugobe kenni khunes bon huzafa ora ko yenen di badri gajange joge da kenkita badri gajange ndi ahalle afati amabuari kembrenga kenya yi hafsatu ya bintu umar kembrenga birambe khunesu ga fati hafsatu ara idan tawo ai danga time keta sena umaru agiri nande akata abubakari sena umaru girna nakata abubakari ata abubakar dangane ti annatu ile nyaare ken hafsatu ya akina fati ken khunesiya kemrenga hafsatu ra idan taw idan time qamuradu keni pruke sena abubakari mega hafsatu wutunu mowe amuradu nike kemra damen suko sena abubakari ma ajabi ama kara nanti iyo amati ai akhora damege tengata nangirna ne atime ke malum umarra ken qoto umaru kama ken ya watwe ke wati qarani yarenta sena usmana ma ken ya watwe sena umaru qarin yan sena usmana qarin nanti ken ga ya khen fadi ama ya rawtu hina ken mirenga diga kata sena usmana qahanai hadu usmana dangane tigelle nyaare hafsatu tanna to akina fati kinen fati ara idan tawo wa idan time ken mirenga ati usmana ka ya yarenta ma sasa tela gem pakadla na kangai sena usmana ko ni kenda jabu gini kenta dangane tike ya umbinta ike maasisa ike muradu ti ya umbi ke wati kema gemu umaru kai ila kari kira nya sena umaru agiri na ne kata Allah harenga aw munana ndiga lagaru qasa Allah harenga aw bagari ga grahime na ngirna ne na ta undento aro usmana kana ya renta maati ya rimbinta iha mintenta ti ya rimbi ke wati awmna da ke mongo Allah rena da ke mongo Allah rena watibe Allah ren kitena jabi Allah ren ta dangan ati sena usmana ti langi madu usmana wa ti sena usman ti ya ke woni yare begam paso angelle yare ke ti sena usmana woni yare begam paso angelle yare ke qatla anti angelle yare ke ken hafsatu ya ken qawrni yari yugo be gampaso sena bakari himbe gampaso sena usmane sena usmane woni yare himbe gampaso angelle nyare ngawni yare yugo be gampaso abubakar usmana sui kinga ya sena umaru anor same kembrenga keni dalle nanti Allah harelle nyagaru kendo serata nalle nyaren takanchene Allah harelle nyaren nan surun dabbe sui
ke asabun Allah arenta dangani ti seno usmana oni yagare be ga suronta himbe gam pasuan kelle nyagare kemra Allah arelle nyagare kendo sira sunta kanjene mo ngoten gam kembere ati Allah nyagare khana oni yagare sire himbe gam paso Abubakar Usmane kembere Allah arenti ike me woni Hafsatu mundu targu munda ko nanti kiga ko Umar rawati be anya gal mobruma ma yin dalangara adigu alunga Umar ranan ke degere ma ayini kembaran nangi kemrenga kinga wati be Allah haren kitena Hafsatu mundu na lotai Allah haren kitena Hafsatu mundu na lotai akahu mu'mina numai kemrenga Hafsatu ato Allah haren yawa kemrenga ti kinangantare aqwale musenta nyimene kote aqwale yo hayga dangaro aro Allah haren naga khware ke adiyanan sage aranya tabana araya tahilo araya tasuko ma Allah haren ga butu Allah haren yigara ayagun kutu Allah haren ti irawara ken allen qibare ken koto Umaru kama musri tarhugu munda ko nanti sena Umaru birambe qibare ga kin nanti akelle nyare ken Hafsatu inanta Allah haren da wara tarhugu munda ko nanta ta usenyari na sajuran koro na jogiyon kulan kama ati ke khoni Allah junta ke le nyaringa na sawnya denga gabe ko ken khabarenga diga kin Allah harenga nanti Umaro kuma na ke gollaya kinaya amadan wucineri sena juro yan Allah haren kama alaihi salam sena juro ta dangana ti Allah harenda tana Hafsatu tana sagandi tina sawnya ta Allah haren ka mu benu i kombenga sigi arjana ri arjanan ko arjanan kanga sigi ta Hafsatu ta khiwarre ta Hafsatu kompensigi arjanari an kagumu Hafsatu wiri arjanari ya rubenu go kinna arjanari Hafsatu wiri tina sami Hafsatu ya garani asalen gabeni abrajin sume asumen kana gabeni kembirenga Allah harenda sera mundai nangite na sagane kemra ken kawaranga ke Umaru nyagali tai arala tiga musri kemra Hafsatu ato Allah harenya wa kemra Allah harenga rantawo ken sunya jondi ken ngale ayme Abubakar ngaranta unya jondi kempale Sayyidina Umaru kena ayme hawai ken ngaranta un sunya jondi kenya Sayyidina Ali Sayyidina Usmana ken ngaranta un sunya jondi Sayyidina Ali ngaranta un sunya jondi Al-Hasan gara uche benya Al-Hasan sibuti raihanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ken ngaranta u kenya jondi ken ngale Sayyidina Muawiya khalifa ngari ken kitengama ken ngaranta un kana nya jondi targo munda ko nanti afati Muawiyata wati nyari Sayyidina Muawiyata wati ta fati kenyari targo munda ko nanta fati Muawiyata wati hijra tanati arosine bani ka kebe gane abbange wati nga Sayyidina Umaru targo munda ken riwaya hilla baga Sayyidina Umaru me Sayyidina Umaru ti ta Hafsatu ta bange nan sami Allah haren qiyen kane ti sino kragiya kama alkawa kurman kawo sinebe kina Allah ren wotanji ke aro sino kragi kemra ta Hafsatu bange kingati kemra Allah ren ga irono tay wati be akina Fatiha le kina Hafsatu kina ya wumo tampile sine kemra ayme fati hijra tanati aro sine bani senna Muawiya khalfaun ati kemra kebe gani Kulsumi oni ile katakinga ora ko ina ndiro kiyatu ga fati seno ruqiya ga sayyidatu ruqiya ga fati kembrenga Allah arenda allen ille nyaare tana kiano Kulsumi ara kellondi ruqiyatu kombeni ara kin Usmani ka kinne kenya Arabiul Lawal qasonyari Arabiul Lawal kenya mawlun qasona kinne kenya kenyari kembrenga ka seno Usmana rota nyaganya Jumada al-akhir qasobego saqa arajabango saqa qasobega magana Jumada al-akhir nyanya kenyari kininde Kenya Arabiu Lawal qasoyri kanyanya Jumada al-akhir qasoyri kemra ruqiyatu akengino Sayyidina Usmane Kulsum hana ruqiyatu hana nyama ruqiyatu ga fati Kulsum kinai ruqiyatu qone yani Kulsum ya kembrenga Sayyidina Usmana kina hillo kita Allah harelle nyarin ruqiyatu ga kinai targo munda ko nanti amawu kita kembale
fasakine hijira nsino sikandi no yari tarugum na ko ina de hijira nsino natandi afati Allah rin ya sallahu ringa kiyani kulsumi akini sena usmana hijira nsino sikandi arab jumad al-akhirin qasoni kembra hijira nsino natandi afati Allah rin ya salli ahrenga amalle to kembra kebe yani Allah rin le nyaaruma kembra hana ke wara ken Zainabu ken kina Abul As bin Rabi wara ken qisan sawa atarun kama kebe yani hilani ken ruqiyatu ya ken kin sena usmanai ken ga fati awum kulsum rondi ken kompeni kembra kebe gani Allah nyaare lagare ken Fatima ken kin Aliya ken gana fati Allah ren fati halle ti qasutumi kembra Allah relle nyaaru imanya wogumui kembra tarugumunda koyin nanti sena usmana allara awarjaga Allah harelle nyaaru hilya allara kenya kemba na rasaban do mena ke khana ni dalle nanti akhinun pilli yubana lawiyani kunta menyini yubana yama yar mane ngana ma kinga na fati hotana rona kombeni komi oy mel lara ni kengo mobe ka inta menyina ma sharanda kenga ba komi qur'ana yimegra kenga wa mobe nandi wa anta jma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf qur'ana da kenga ba kembere unta menyina ma qur'ana ken pram kenna nge hale Allah haren khana ne mando kisinga kama ken khara hillo haramun nan ka hay Allah haren da hillo haramun nan ka hay ken pilo na kangai Allah haren ti yaren na ma yari nan kahu i hagaringa ta ma yaren yari nan kahu i hagaringa ama yaren yari nan kahu i matuna kahane kemra Allah haren da koyi haramun na yaren yari nan kahu i hagariya aro na yaren yari nan kahu i matune Allah haren da koyi haramun kemra nga Omar mu misan singabo o lengi khalige sini yere Allah gana dunya te kotatana o dangi ta kutenga o duwa on karna o de Allahumma ya farij al-hammi wa ya kashif al-ghammi wa ya mujib da'wat al-mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati warhamhuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ربي أمرتنا بدعاء واتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.